tukwata ha bugabe bw'umukozi umukozi ahari obano wa utweta casual labor ninguru kukozesa ubwenge ahabwa qualifications ezaine ahizobera ntomujaguza kandi umukumujaguza kwe twenda ntongere kushobora umuntu wa burijo ninga shari kutureba nangwa n'umukozi atari umuntu wa burijo kucenga ubugabe bwe niki ubugabe bwe n'umuhebwe iteka ki bubasa kuhindwa buta kandi nabushyirizata ko kutandika kubuza ha kigambo ubugabe bwe n'ubuha Constitution ya Uganda nihereza omuntu obugabe kutunga umurimo kukozesubwa to do gainful employment koko rugahari yecho rangu kandi umuntu yanakozesubwa atashemeye kunyigirizubwa kimwe muri cyo tushemerire gukora for example shahazirengere shaha 8 bwimko mukasheshe ukatandika shaha 2 uka breaking off shamshanju kandi shahi 10 emotion kubana urwo mu office nangwa ngumuzamba cyo breaking down no mbabe mateka gutweta ngo ni the Employment Act bagira ngo omwiki umukoza sheme koresha ha 8 of course abare bitin tumanya ngo hari abantu abakoresha hazirengerezo kunka amateka ngakikiriza kandi gamanya ngo inabo kucetaga kunka gashaba umukozi unkogwe ashimwe kushashirwa kitweta ngo overtime haza amateka kwenda ngo nje na kucyanisiriza ngagira ngo umuntu ari kwana akora overtime ashimwe kushashirwa ubucweka 1.4 extra ahabwa kubana ashashirwa mushahaye yaburijo so izobera nizo bari abakozi nizo baryitu ndiyo mukozi ngo kumukundeba na mgenzi wanje job no mukozi ntukozesibwa nabona babimba turi babantabinje nangwa n'umuntu ari kwekozesa ntubajaguza ntuba celebratinga kandi twongera kuba kursia izoba ryanyu no kugira ngo turyaha kubashoborera ubwabe bwanyu omushaha 8 zo wagamba ni mukasha 12 emwe ngatandika kora mpaka sha 8 nka breaking off ziriya extended hours zikoyongerayo haru kugira ngo nyoni ndahasha mukaga wagamba ubuceka 1.4 ubushimukana bushashurwa umuburshahir ko yongerayo nari eshaha zone zo nuzigira ati je bunore ko kubanoza kutunga umurimo abarebitu bakugambira ngo umurimo gwawe no gweciro for example katugambe ngaba security ushanga ngo wa security na reporting ashaha emwezo mwabazyo ayinuka shaha 12 zakasheshe ondije atahama aba shift ninga bakora ngo mu pharmacy zo marwaro ningo mu za supermarket ombitinisa byanyu kunka hati njuba kitakumanyisa ngo haba kugira ngo nagambe shaha 8 iwe mukama we yaya kugira ngo futani kumwe mu kwa shaha 2 zabi 12 zakasheshe ujo tandike gukora no gutakatara mu mateka inada wazo ko bugabe butwagamba haruguru oburimo kushashurwa je oburimo kwikirizibwa kutunga contract eriyo mbahandike oburimo ka live oburimo okha ikitinsa obugabe bwawo bokozurwa umushija obokozurwa mukazi nangwa hati Uganda no gweta ku respecting iteka ryaba bakujya ngo bondu bahindura nabo baheza bagira ngo nabo bino bugabe bwabo bakwana NGOs zirumwe bintu nkebyo no boyine kugendera aha obwiro bakweta ngo working hours is contract yawe yokora hijezo gamba kuko gendo giye kora interview bakujya ngo itwe turi abasecurko no basakora shift omukasheshe kukashahi 11 no basakora umwazi so eshahezo 8 zindi yo ningamba tiwo shemerire kweshabira extra time oshemiye kugendera aha contract ninga schedule yawe bakwire orukutandika gukora omukozi arukundeba habwa program yitweji waba noza kutandika gukora no yicurizibwa kubuze buzo every clear ebikwatikine no mu kuzakora obuze utinja kuba ni inshashurwa sente za transport tuzuruho so that one utandika gukora ito mateka ngira contract yo kuba noza kusigninga ebetaru ambiguity ebene shobore no yeshobora etaru obushere kirimo kugira ngo watandika tukora beno moyo nyoni nza kuba ni nkora shifts weekend mwendio wihangwe wikibirne yo mwazi kunkanka bakoza ba government kandi abantu bo majority bari yo bakuza izobere formal sector butwaza kutandika nabo formal sector bituza kureberaho imwe shahizanyu zibashahi ibiri zakasheshe kwikashaha 11 zo mwazi ohire mu lunch time kunkaka ntwe nabandi bakoza ba government ngabashaho abashaho bwiro bwabo buri different abandi bakoze onchirigira sector yo kubana okora muninga shabajingwe bagira ngo MDA ministry department or agency yo rukoramo then hati nkabanda bana bitu ninga shiri banyanya zitwa bari yoni bara program eja bakora se mu commercial sector za factory amaduka shango ryo you are a shop attendant abo munyunyi the aviation team bo schedules zabone zibanza kandi so omuriye byo byona ndiho ningezaho kushobora kwereka ngo ko kubana utandika gukora
oyina obugabe kucenga terms na conditions ezo okuza kuba nogenderaho naho twenda to breaking down abari bari mu formal sector abari abagamba bashaho abomu abashomesa abomu government abekushaka kujangwa bari entitled kugira ngo banyuma yo mwaka 2011 na tungarivu nice byashimiye kuba namanya kurugira hariwe abantu rero tungemera mweji banyuma y'imyaka 5 azamu kwakuruza hatandika kuza kubejuna ashimye kuba namanya ngo niteka ki ecyashimye kuba nari mu contract nshimye kwa cyarimo kimwe mu bintu byishimiye kuba nari mu contract no kumanya no mukama we no mukama we nakushashura sente z'ukwingana ki nazishashura tanango mu mateka gitagaleba ngagira ngo kushashurwa kushemeye kuba mukashi utakakorera umuntu akakushashura umuku cash kinkumanyisa bataka kushashura mu kind opposite ya cash in kind kushanga ngo nakozesa then payment no kurisa polisi bwanyuma y'ukwezi kwa nonda motoka eri agitwari so the Employment Act the jungle payment should be in cash and actually Ugandan tender sabo kushashurwa mu dollars with due respect ningira nchi bachiri specified on contract zanyu but the general rule is umuntu ashimye kushashurwa cash either banka ninga cash omungaruzi aza no kubona ukozesubwa ushanga umwine na n'izindi nze kubanza kongerwaho ningeze kubanza kwiho for example ngabakoze mu civil sector aba government binecha kweta ngo pay as you earn kokora contract yawe bakusigninga ine 1 million 2 basharaho pay as you earn ushanga watu wari umukanka million 1 mtwaro nka 10 there can't have abanda abo kubana bakoze subwa senka abo muri farm yitweji abo muri farm yitubo ntubatuine kubatera center account yabo ya NSSF nite kari ya government ngo buri mukozi we narukoze kwa government kubaheze kwa mendinga the NSSF Act oine percentage yoshimye kwa no mtera account ye na we aineza kuba nasharwa automatically zikuza account ye so nikikorwa kugira ngo bakurindire okorabe humbwire bwomesho na nabari abagwani bazi aba government eshaha yo kuritaringa kukika bazikwereza nk'ekituri ubone intando so nibiri nka startup capital konkaba ku forcing kuzikwihaho so kimwa hakinde cyo shimye kubanza kubuza wano tanika gukora ni terms and conditions zinkuza kukoramo ninza gukora mu mbera ki ninza gukora shaha zingahi ninza kushashirwa shaha zingahi abacyara bariyo bareba program yiteji mwine entitlement yo kuzo maternity leave konka maternity leave ejo niba approved wayatekaho birth notification application yawe ya leave ya maternity God forbid wagira hagire cyabaho complication wanozara omwana akabura kurugayo ahurire turi entitled to maternity leave because maternity leave yo muzire omukazi kuza kurebera umwana umbwiro yakubire nakora then abashije bo bine enakwina za working zitakwata munga holiday ngeje iturumwe yerizoba estar munana za weekend so katujingo mchara ojob yazara mande oine leave yebi wakabiri rwakashatu rwakana rwakatano kusikina kuzawina umukazi ariyo mezi wo mukazi natware nakuzeye nkagaza nkagezo ni working tubakubara weekend so kushangira yazo mezi abiri ashata actually yatwari nakuzezo nankaga katwara maternity na annual na 60 working days usakushanga ngo yana rwo leave omwana yakora maybe na cyaha kinde kinchime kwa nshobora bare bitu iteka ihangari tugavu ya Uganda ryiniteka ru protectinga abana obutakoze subwa batakachize imyaka 18 kiruho habo kugira ngo abana binobwa be special binobwa be butakushana nubwo bwanje niwe iteganya ngira ngo umuntu atakachize imyaka 18 ayine tashemirire gukora formal job cyo kurebana na driving permit nkeje mbaje kwera myaka 18 obutanywa marwa for those of you abo following ebirangomba kugira ngo not advisable for the people below the age of 18 aba sports betting na nebyo kugendera hebitongore bintu shangamba kugira ngo this is not allowed for people below this age so abana boko kuzahite kari gito tugamba ho akasheshaka oshanga ngo abana bo government may protecting even deeper so wakwatwa orukoze so mwana atakachize imyaka 18 novunano akandi ovunano amno nhoto atriyo tuza kwijaho harhaba gukora umakagitu na offices ezo wagamba abo batakachize imyaka 18 batine contracts bo ninkahe mukubayambira abana bo cyaheza umwana yaheza kugira kwetombe icyo wanje byona twena bokora program takakozetsa abana emirimo ya employment batakachize imyaka 18 konka
kwatwa kwa kutushanga no chukora obe no manya ngo uriyo no henditeka so kutuyamba abana bo kutushanga ngo hina ya no manya mbere ituro muturiga mu Uganda omwana shanga ni breadwinner nyina tayine mani maybe ishena nyina tiba kutura hamwe ahashahejo yine kubaho kagera ka chikumechi ya leta family yabo ikabaho omwana yije akatwetura itwe nkaba amateka ntumuhereza many times tubaheze twetanga pro bono services ntubaho obuyambi bwabusha but ntubanza twabasindiko wa labor officers aha district na municipalities abalevit ba program age government ne take a structures kugenda nzi managing ebintu bikwatikena abakozi tandikira ha ministry ya yo Ministry of Labor and Social Development then uchuma gumizamwa hanso because ejera mu departments here minister har PS na nabanda kugendera now uchuma bakugira ngo turyo mu government decentralized ningere mu governments zebitwike bya hansi ushanga ngo district ine utukweta ngo labor office ogwe umuntu no kugira ngo okwetombwitwa ningashi obutekereza nabwo kuba akwatikina no kukozesubwana n'ingana no gukora nuwa kubanza kubitaha bitakagire mu kote so mwana yampchira na ntaka danje kumuha pro bono services zinani ngamba nimanza mtwaro wa labor officer ninga murangirayo mujya labor officer for example mu Mlimbara twino wa city twina no wa district umjoti na shangwa ha inamba yeneji now labor officer I know nani wa kushitama n'umwana wakabanza yampuruza abamwe babanza baba abusing ngo shanga ngo mwana bamukozise abamushanga ngo nakora umakagitwe nakora imirimo shanga nasiba inami na chikira abana bo kumukiza no buhango no bukuru takuhebwa cyumundo cykumara so kakutwetura tutandikira ha level yo kugira ngo tumusindiko wa probation officer achikayo babura kumaliza nshongezo ngbyagumza mbiyazo mukoti hata hukana kote tubitaha mtu bahorereza tumenga shwango batungo bugabe konkabo government ne bahereza unique opportunities bakugira hiteka ya constitution bakugira hiteka ya the Employment Act bakugira aha Children's Act mateka gukwata ahabya abantu abakozi bakutukora still bari nkabo bari mu nkabo gukora mu makagitu no bakwa bahiriza imyaka bari 18 abakozi abarukuma ebintu bitu abarisa bitu obugabe bwabo biri nkahi obukukumwa kugira ngo hari ukushanga akorizera imyaka 3 nari na 5 konka nyuko mugareri yakashito agamba mbeni muhecicweka umweza zandema naratinikiriza ngo no harimo abakoze kugira atumushije atakayingana sananye nagira ngo ohereza bwo bwarema yo kugenda tanamuha sente ziriya zone obugabe bw'abakozi ubona nangatagire kutandikira abana bonka umuntu wakora mugenzi wawe kabura kushashirwa mukama wawe kabura kushashirwa no yetombwita abakuzire no mutwaro wa labor officer nawe mugumza muzo mukoti gya bitakwerira haryo rwo rurengo kandi abataka kuzire ko kweza ko wa labor officer at labor officer handikira umuntu ogwe ambuza ahabwa cyo mwana utunoti noleme nduminja abana buriyo nugamba nkabari 70 zitu abakumva makagitu baba tine na formal contract as a Employment Act na cyone cyo recognizing ngo okutomu nkora okushaba sente zo mukozi tikikwetaga ngo abaye n'ekipapuro kikwereka ngo akahebwa umurumo tikikwetaga contract in other words so ko kukiharye cyo gira ngo umwana yaheza kutwetura ninga akakwetura nkiwe jo bakagoja ati mbire ninkora umukayo mundatinati panshashura na mari myaka 3 panshashure he mitwaro 50 n'ikibanja miliyoni 2 ecyo rukubanza kumukora no kumuhumuriza because already na abali na vulnerable twaje ngo abana batakagize imyaka 18 bashimwe kozeswa na ukirgaho umubuza no hamuntu abire nakora nakozesa na shangwa hi mukaba mwikizine muta atikutebikereza wabicenga yo wenda no basa kuteresa umyo na kirugo mwana atinati na gamba atinati no wanogamba ki imirunde minji umuntu ko kumuta spotlight argayo jato mwana ogwe atanshagize atabata kusiba yomka atabire nabari go matatu mwena ronda karate hakashu atkonka mugambire ngo ajya nshanga hanaha mushashure so ntutandikira hakugamba mpora because ite bintu bya labor amadekani gakishaba ngo tutakaye kantu tubuzo mukoti as a place of first instance matekani gakishaba ngo tandike tukubiganira ho kitaka njo nagambira office ya labor officer kandi no office ya mani kandi ine nekirizibwa na kugendeka visiting kayo mwana ariko nagira ngo natura muninga nakorramu eka assessinga embera yo erumu nango no yakwaryo umwana wawe
wamushagiza ukamutwariza kubi ningo ukamukozesa ibintu ebirengire aketo wa labor office anaija a visitinga arebe mbere y'umwana be naturamo yahiza gukora report nibataho orders zo kuvunaniwa bire nakozesa umwana ubwe so ibintu bikwata abana ababakozi government nebitekaho Isirayamani kandi bihereza ikitinisa cyane aho wencha amateka goriyo no gamba gona garukukuma itwa abakozi gatara active nashi gatakorwaho mu muhange hati ninjira ikindi kuzagaruka mwari cyo job no kugira ngo ahabo kugira ngo abakozi nibinji nora ko kuzagamba ha muntu umugozo gamba abo musivo abo mu formal sector n'abatari ya formal sector kandi tubur case yo nerukurugayo ngo umuntu nayetombuita ngo nekoma hore konka abantu nibanyigizwa emishango nekorwa kandi netahwamu kandi minji nehwa atiko kuzanga hakoti wazanga hakoti itweje yambara katwenge cyo kurebera unoza kushanga nka kimwe cyakana icyo kuretera abantu barya hakota nchiba kiriya ha wrongful termination umuntu kambinga umuhenda amateka ukambingo tamushashwire summary dismissal okubingwa ekiterarkine so emishango iriyo konkani ngira kugira ngo emirundi mingi no manya kugira ngo tuna lot of unemployment emishango ya labor abantu njati bakujicovering amahurire mnonga nambwe cyabaje ngo batwita ngo tuganira kintu eki ahabo kugira ngo ko kutanika kugambaho nanayana ndakugunda harubajuna akwera rikero kandi nabwe na mukama we ayakubinga ayina abandi bantu kuma bari hamuryango gwa barinzire kutaha maka no yakozesa so nibagifaho emishango yariyo kandi nekorwaho kandi netunga judgments konka nomanya imwe abanyamahurire muri policy setters you set trends ningira aha so far have mukora tumwaka fire yo kufocusinga ha bintu mnonga kwata ha mishango y'abakozi konke mishango y'abakozi nkawaza for example mu legal aid clinics zo muri Western Uganda ukaza kora files zigwirwe mw'abantu abakwetombwita because abukira kuzo muri legal aid n'aba bantu abituruntu gambo ushanga emishango mingi iriyo y'abakozi emwe hwire kandi ndije kiyibneje ndomesha abamwe batina kamera ngano n'ubutebasa you see ingabanyamahurire mwine way you set agenda ekintu cy'ikuselinga n'ekintu kiri serious and trending hata umwana w'umujo w'umukozi se wo kurwo witubshenyi yabe na recent zo mukikurwa cyaro kitu ningembuzi bakabura kwikiriza nahabye center kambinga iwe nkomyamahurire do you think that is a story that sells your news this story rukuguza ihurire yawe mnonga konka kokushanga cyaba exaggerated kumwe n'umwijika bare bitu ba TV obwo umukazi wa Kampala yatera umwana CCTV camera kamutwaza kubimnonga abantu bona bakargayo muramuzi ya mpecubiro cyango nango na hati njaciro no mucome cyargayo abantu bona hatwadanga kuti n'abakozi baza kutera abana because kikargayo cyayereka ngo umwana katakwebasa kana very vulnerable obwo mukazi mukora kana akatera kashasha and it really broke many of our hearts so aho nko kushanga ngo twena attention tukajidrawing aha bakozi konka kutukubata tungire case rye exaggerated nkejo ushanga ngo ebillion bibaho konka barakuzo mahurre ninga biganirwaho babiheza kitaka za social media za WhatsApp konka barakuba very well covered konka imshango ya labor erho kandi mingi kandi nehwa emirunde mingi on a scale of 1 to 10 waza kupima kurga hari kimwe kuzahari kuma mishango y'abakozi nebane hwera out of court settlement ni uko kubodi omukozesa wamangu baza kwembarrassing ekintu bashitekaho attention umweta muganira kitaka mukaheza kiyana ndo kamuhereza yana yajiro mukoto myotana nakafine nkaka arga hagenda mucereza so tugenda neco hariho ekintu kwebuza ha bintu bibiri umbakozi mbu mukwentura nincura hatanya nango tishobora kugira ngo watura n'umukozi emyaka 2 ni straight naba yaba entitled to your property iyo nkamukamawe ecyakabira rugo kubanye n'umukozi tukakora these formal agreements twashitamanyu wejobu naza korwaho good live emyaka 2 naza contract note ejo agreement na contract valid nza kubanza ngamba cyo kugira ngo umukozi yaturo wawe for more than 2 years naba yaba part ya family yawe that is not right kugaruka hiteka ya Uganda constitution ne tugira ngo a person has a right to their family
so okugira ngo walete umukozi wawe nabataba family yawe naba in a right to stay with their family konka emirundi mingi omuntu okutwana wona muno yakubera omuntu murungi omwitsya urya nawe unywa nawe umanyabo wabo nyo ninza kwa cyo korebero nk'abakozi abanje nyine nabo bazira abana bakatanka kunyetanya kwenguru and it makes me smile ukanje njanje kangu obuzare ningashimya ke inakozire nabo bakaheza bakanja bangu bagenda ninga bakagenda nubu yakabatansha be bakagenda bakigaruka bandonda cyane kimanyisa ngo hino buzare butwakozire so tari hite kariyo kugira ngo umuntu yatura mu makagawe kumara imyaka 2 nabana claiminga umugabo umbintu byawo that one is just a perception nichi abantu bagamba hero nangwa haruhuna na decided case ari umushango gubahereze kushara go kugira ngo umuntu yanakora umwawe obwire bukhezo koro wawe bukahika ukawterminating a contract ye nobwa kubota kutura mihanga ngo oyine kuguma no mureba akagumamu nabatari entitled to an extra pay kugira ngo obwo bwiro byamazire mutaminating nyarwa rabe natura mu majugawe ningasho muka yawe ningasho mu ayiwabe wikirizine nawe ngo ayine kuguma na claiming as a for as long as mwa unyankoni njana bakweto kwanaho mukahwanaho kandi mwahwanaho mutine disagreement ngo nakubanja ningani yo nombanje nobu yakusiga no makagawe tayini cyakuba na claiminga nangwa nyonka ni ntura ukampara one time mpura abashije kugira ngo wabo ino umukozi yakomerita karukuruhinga mu kumara imyaka 2 ngo wo tarike yafunoza kushanga yarugurize that is illegal twirent cyera bone bingi tinyenyeka kungana abandi abari mbatore kugira ngo watambera kugira ngo uriya yatura imyaka 5 mukaga waza kuguza banze mushaboro saza kuguza kashino ba violating iteka rya constitution reba constitution yitweji ne tugira ngo we have a right to property ebintu nebyanje bamukorire so niembi kozesa nko kunkwenda iwo kwija kuturo wanje nangwa no kuburyo umwana zirwa mu nje yo wakize imyaka 18 not in that entitlement to that property cause nekibuzo cy'ukira kubuza abana bunku banishomesa na manishomesa development center bagira nti wano tura no muntu arisho akashomesa kayigira mwena mu imyaka 18 akashara mungu aguzita kariya jware ngoro kige cy'abanyangara ko to kujware ngoro ukamkorra abana batini mtako kavyeti hapana toine mushogwe toine bishoborozo bwite kariya igana turi kwereza that privilege so na no mateka by'abakozi umukozi okuturo wawe abo kana abayiziro wawe ine cyayizire kushikiriza yuka no bano ichirizo bwiwe nkamukamawe kucyo tunyona kushaba obe party ya family nje twita ngo na adoption agamateka nago nagara turagire indizo batugaganireho okora kubasa kureta umwana atazirwe muka yawe akaba umwana we ka yawe akatwara hamgabo y'abandi kwingana y'abana bawe benjwejo we call it the person adoption children and adoption act so irigiteka ry'abandi gambwaho noza kushanga ngo ndukuhereza ukoshimiye kuchitwaza omitendera nangwa n'umuntu nkogo yafatare kire buragwa omuby'amateka ari umwana yiziro mu njo mu mukozi akaba adopted akarabo mitendere je inagamba mukama we kanyine kaningasho mukama yabe namukozesa yafatare kire buragwa iteka ndumukiriza kutwara umugabo kwingana no gwabana benje ujya bazirwemo so ico kiri different no kugira ngo umukozi yatura mu ngo umbakozi turiyo tugaruka hacero kiriza be kiri celebrating ngwa omarubu yukwe hariho abakozi bari hamermo bari mu sector ya contracts na mango nakora aine contract nazo muri bwanyuma yo mwaka yazo muri ejo live neberi entitled kugira ngo nubakore yo nashashurwa haro rukwika katunga nkayimageze nkayiwagamba yuko rwaza nari yuko rwara kashaba live wikere narisho kwezi before the other live naro mwabe yagergeremo umu muri live nana ikizwa kushashurwa yes omateka ga kwata hari abakozi leave is nani ngamba obane ya maternity obane yo mwaka yitweta ngo na annual leave obane ya paternity yo mshisha mkazi waziri zona nzishashurwa era wazo murivu udishabire ningashi ukashanga ngo warwara wagira emergency wija waje formalizing abakabura kushashura obino bwabe kutabariza umuntu ayanga kushashura so live zona nashashura semu cyanuzi nimwe mukwija mukanya kuya ho live ta kushashura ingi basa clarify ngira bare bitu ne ya sick ati nkoko kushanga kampe cyo kurebera nka office yanje ngashanga nyine nka lawyer unkora nawe ubundi kushashura achibaryaho akagera nke cyatera yanavuga for example amavuga nkamodoka kahinde ko kuguru akazamwirwa rofose umwaka ngwana ni mhalivu konka without pay
nimbasa kumuhaho ejo sick leave ari official ryo mateka gakwikiriza yena kunche ezo katugire nko kwezi kumwe kwe nkushashure konke je myezi 12 yamara atakukora ro kumushashura n'imbabazi zawe nabwo still no itekandi kushaba ngo umutiyari yo mu sick leave ne basa kuba compensated for ahaririye inagambe ya anyo yena kwa na rumwe azo nango abakoze aba government bagenzi banyaho yo bandeba kugira ranka yo mu gukora ayiwaika bena kuzabona zumanze yongera higuro bwinshi for example bari mu YouTube na U1 nabone baba abahiguro mnonga bo ena kuzabeza live nzirenga 30 aza kutugamba 30 ndimanyso yire muza weekend na public holidays konka standard omyezi 12 yo gukora ushimiye kubine naku abirna rumwe iwe omukozi ariyo nareba program yetu yishimiye kwikirizibwa ku rwo mu office utakora kandi ukashashurwa yes izoba eriye izoba niki ekishimiye kubantu taho amani ngabanya Uganda umukore ngo twashugana so bugabo abakozi twemerira hamara mwagwa umwaka ogu government eterireho consolidatinga ebi government ekozere na nokwaya ntunguka eki tushemerere kutekaho esera no kugira ngo tukore twena tuyihe omuboro kozgo gamba ha Labor Day ushanga no gamba ahabwatikine no gukora ngo ubeho nyensho ngabwa twashobora amateka agahanze twayahayande okwetungura wakora utakaya iki president wihanga rukweta kwiha musiro kutomukano burchora koro utakachukora no kiriya Rwana okore ogire biwa savinga ogire biwa korobeho because hati buriyo bwiro twabe tukora kurya tukabyama bukaragaho hati kukweza kurya wabyama ushanga uyenesu mu attach nkeji uyitaga data ibasa kuyambura yo muri sawe nkoko noza kutekaho data o marketing amangoro gawe waratunga bakatare bagagurira ahasumu so tukore tuhayahayane kutari yo kuhayahaya no kubi okuliligo twebiseho to savinge can't respecting bakama bitabo kutemira image twagamba mnonga ahabwa bw'abakozi twagamba ahabwa bw'abakozesa kunkana n'abakozesa nabo bine ubgabe bo kugira for example ngo nako mu mugwanje kandi ushimwe buru nukora kandi ukora twije customer ha desk ukaza hasumizo bariyona ninga nkakure ba computer uriya Instagram uriya Facebook nanyenye no bgabe kumanya ngo nyine target sezinkwire ezoshimye kubana ugiraki no hikiriza na namukoze na boss utkatumwete boss kwenda ngutushobora abantu ndabari mbatureba ari no bgabe kubuza ahabwa cyubwija late ari no bgabe kubuza akugamba ate sente zizakizira ko kweza zimbeni mangu ninza kushashuraho kunkandi yo ninza kushashura yakore cyo to kwitaga ngo hike no mu Rwanda so obgabe buturon tugamba ho no bwenshonda zombi enshonda z'abakozesibwa na nabakozesa so abantu bafaye betungure na nimwe kutukozesa nimwe bakoza abagenzi abana bitu na banyanya zitwe tubahemwe kitinza rero twine this other problem ya men mixing with ladies byokoroshanga ngo chiruhukana no chumanya ngira job ngo waza kwese umwana wo mushikino bansamanya mwazo mbyabakuru ibintu bunto bucemu no people think ngo niyo ticket yo kuraba mukutunga umurumo abazeire shisha abagenzi banje to respecting umwana wo muki the girl gender needs to be respected konkana nito bakazi tutakare abana babojana we take advantage of them abo kugira ngo ba vulnerable barendemera moto zinde sente arakoze so muntu a respecting obgabewe obukhebwa no constitution amateka ga international human rights international protection laws amateka ga Uganda na Labor law inani ngamba hariho organizations private owned eziri kutukozesa narabandi shange n'abakozi 10 eri entitled kugira ngo ikatu contractinga nishashuro umushoro monthly kugira ngo bakoze mbatunga imtwaro 50 at the end of the month konka eyenda kujumpinga guriyo mushoregerete nyo mu kwezi inza mu kugira ngo unshashure bane NSFR pay hari ya muheru imtwaro 50 rekanye 2015 kwereza ho sentence then 2015 ibintu kwereza hari tekero kwata ba boss abo bakama ba companies eji act ina nagambireho the National Social Security Act ne rikora iteka ninga makes it mandatory ngo omuntu we narukoze so mukozi aine threshold yo kurenga ha sente mtwara 23 ashemerere kuba namushashura icweka cha sente buri kwezi
aine percentage y'uwenka boss aine kutaha bank amina ha account yo mu NSSF kana niwo mukozi neza bakusharaho kuterayo ngo kuna nagambira bare bitu ikigendero wachikolinga cyo muramwa gwacyo no kugira ngo hati nyoniwe twinamani yenchaka ari turabetine mani tutakagwa takafu so nibamba rishanga bo kubikira now itekana ryo rumwe riri insisting arigira ngo omukozi arabure kukora no punishing wa government kandi no lebitekeri ya NSSF ryo ndishesya no kushesya tokuranga nko kunye n'abakozi mu office yanje yamateka mayilo farm abakozi nabura kuba manimbatele sente zabo nyonka guma ni kwashashura umushara gunga kandi yashura umushara gunga bino bwabe gukora nka whistleblowers bakagenda bakagambira NSSF bakagenda bakagambira NSSF ngo boss atwe natushashura yes konka hariya twine save akubito unyo mukumpo murimo ukanyoreka ngo noza kuba ninshashura NSSF nabo bayija bampandika bwanyuma yo mwaka nimba ni receiving a message yo ba account yawe harhat na hat konka emyaka etane yo mazoro kunkozesa tine cyanarebe so you work as a whistleblower kandi yo NSSF ni nkoko kureba okubura kushashura imishoro ya URA nureba government here very clear have to be rekora yatirite yakagira ngo orine kushora wowe utashuruzire te kwija ne basabwizo butija kufuta mu omaraka konga he kukwasiza no juhurram umusindo ngo bagumere so omukozi ariyo nareba program yitweji arukurira ngo atuye nakora atakushashurwa sinze zitakuza mayinese koze NSSF yo transparent sinze zakwe kubeza twire ikwereka ngo ziyo nzikora interest actions ekohereza amagobo kumanobara nozireba nzeyongera so wowe utakuzireba oyi no bugabe kugenda ukashira NSSF okay reporting bara NSSF nga police konka many times no buri ne kuchikora wana uranya ngumwargaye kozo kubociriyo nawe yamangu wamuhemba ho mu nubabya baka nawe nakongera ubundi but yes twine kuchkweza ku reporting wa NSSF efficient nkejo arrest kweta mu private prosecution umuntu wa regional ichirizubwa nana ichirizubwa kutakinga on it's a criminal case utashashura mishoro ya government taking on iwiwech defaulting iwiwech bara kushashura sense zo mukozogo bakakutabara zo mateka ga government bakakozesa kandi gwakusinga nangwa no bukuberinga hotel nkeje yobe no kweseza mwabana nimba basakuje abajikwatira abakoze sense zabo nzimanze yongera ikinde kikweta ngo na cumulative ninge mishoro ya URA hatinka TV yanyu yo kukugireba mwamutashashwire mishoro yanyu today ne basubita kurunda kwa youtube bizena ronda bandi kwangiza bari kwasa ne kubara zone zotagizire ki izotashashwire so roza kushangushangana na TV house bariyomba mbaja touching kandi wareba ibitongore bya government nka NSSF ninga nka URA yatanka kuronda habintu kwatikira sense z'abakozi ninga mishoro yayo wabona manyango oyehuti ebitongore bitukoramo emwe council hariho obuhereza nkanyu umukozi narishuri yunatureba bavuga ati nshimwa nintunga hamurmo birebire bya rivu birehe bya kugira ngo ninkoresha hamunana ni imbera ki yimwe kamate kugira ngo at least umukozi nko wa TV nashi nko wa radio nari nko wa ishomero nko mushomesa community jiwazam shimukwa no tongera mu kintu okay still nkigaruka kitugarra hari kina nagambire cya contract kuko banotanika ko romuntu numutekwa kwikiriza na ha terms and conditions so kunkugamba ha contract nimba nimanyisa ebumwikirizine uri kuza kutanika ko romuntu nico ndo kwa advise ngira bagenzi banje abayoni bareba TV age araze kuzo mu interview emirundi mingi ko kweza gukora interview bakubuza ngo ine cyo tacenga no ichuruzibwa kujuta okay nyenda kumanya kundi atandike gukora numuza kumpa lunch numuza kuundaza numuza kumpa medical insurance numuza kumpa enju ebyo byona so wotabigambirwe wanu kwatomura umugwe niba bitari entitlement ibintu bituremesa habwe mbereje iturumu nimba ninda nyenda karumu ugiro tijo kore nimba ntine bwirwe kuza kugira tunoza kumbaranje noza kunda kugira ngo nobwabe bwawe buryomo hari abakozi abakubihereza konka turemerwe kubukozesa abamwe no kushimata bakushimanya konka ko kubobuze aha level yo kuhereza contract ukarangu abukwakulizo bakongera mutu bukuyamba aho no ikizibwa butazayo
kukora konka wa warebere ngu ebiwabuza kongerwamo za insurance ubwo bundi busente bwa lunch ijo twatirwe mu discussion na bagenzi banje ba lawyers b'abakazi abine za law firms zabo nkanye twaza aho tukuganira abana bitukushira ku bringing um farms zitu of course abojo nabiki tugira ngo abana bahati by the sense of entitlement no mureto aizrom farm yo traininga abo kugira probably ya LDC ninga mazire law school ninga ahedze LDC konkata katungire practicing certificate ninga atungire practicing certificate mukari na kitendekwa ntibeta ba interns oshiza kumusi yo farm yawe ayenda ngo umuhe umushara umuhe transport allowance one omutuma katuje ngo mu company register kuje byakorera famu umuhereze motoka yawe oshanga bebwa ekikuba kibaresire ngo ba trainees ahabwa kinazo mukinteke ko kubanoza kutandika gukora oyine kubuza kanana katano obugabe bwo kuza kwenjoyinga ha mu mwugo wotabuze uri kutandika gukora nikija kibe kizubu kutandika kuburiza watandikire gukora so contracts zimuza kusigninga maybe abana bitabo gukora heri yihanga kumuza kushohora baba signing se papera banzo buzi ninza kutunga protective gears abantu bakora imyanya nkaza factories maybe ninga sensitive places nka industries zikora chemicals you entitled to protective gear nchimanyisa ki osheme kushanjirwa ebichweka byamagaraga yukutaha mu mbazi nkeje ya powder ninga shi no kora nko factory ya heavy duty ya nkemtehimbwa oyine kubo inenkito ningwa kandi zigumire zitakusharwa smart nemtehimbwa oshime kujwara over oshime kuma omubiri gwawe nangwa no gamba na hari yecho obulemu obwo rukubasa kutunga orya hamurimo twagambira kintu cyabakozi nacho nabwo no basa kubukavaringa mwana mugamba ha contract yawe for example no kora nko factory dangerous katugambe nka ezu producing nkembazi katugiringa imbazi katugirinke ya ARVs norano baba imbazi je nebanza ya processing bakora bo mbitendera mingi ahamheru eba powder then powder ejo bagikora mu bujuma bwo packingwa so notekwa kubuzo tukuna kubandi yo mu packing ebintu ebyo ecyoma kimwe kikarga higuru kikantera ngacweka ho kuguru what are my rights in when tuzetanga work hazards amateka ga Uganda ngakuma watunga oburemu ninga shobuzubu nkobwe in the course of your work yes so turiyo tujantu hendera ntwena nkato tushobore twagamba hareba officer district twagamba abanyamateka nkimwe umwana muntu nabasa kwirukangerera ha polisi hayo okwaku twarizwa kubi ahamuru nebitongoreki ebyo basa kuyamba umuntu rutari nka imabto agamba abantu basa kushanga umucyare kindumu ntarwenda kuza ha polisi abantu basa kushanga ngo rukunkoze sano osi rukunkoze sa umutabana reba office inyine sente zuza kundeto muri famu yawe nimbasa koraki so no tandikana nko kunara ni shobora abarebitu itongore kikuru ekiriya akashonjika ebyabakozi the Ministry of Labor, Gender and Social Development ahansi yacho abaho ba minister aba state n'aba cabinet abo PSC and secretary na departments ezindi nangwa no kugwana n'abana bitabokora heri yihanga ikitongore kikubarebera n'ukiri nawo ko kurigaho oyija ha police oza ha district C oza ha police oza aha LC1 LC1 tubatwine mu akakachiko akabantu abitukubatire local government local council actor kuteka now wajiro kwetombwitwa ibo mulevu witwa wa program eji wajiro kwetombwitwa butikirizana na ukuri yo notwazwa nko mukozi no basako banzoshikire abakachiko kachiya ka LC1 tubakubasa ku kana basharo mshango kwangana basako house then twine hona NGOs ningashe bitongore bitari bya government ebukwekozesa za mifumi okushanga ngo kikira oketombwitira kikuyamba ekindi za legal aid clinics nyonko mnyamateka ndi member wa Uganda Law Society Legal Aid Clinic aha sente zindi kushashira nani ni renewing practicing certificate yanje hari sente zikushashira umukozi wa Uganda Law Society legal department ya Legal Aid Clinic ndibantwa representation ninga shokoza kwabusha ahabwo umuntu oyanyegirizwa mu departments
amazina ganjye ni Mr Quality ikorwa mu UNBS naija kusyaho obuhabuzi amitindo y'ebintu orukwetebeka gure ebintu oine kumanya ebi waba nogura amashuta ninga fuel embaju ibiri z'ekyoma ky'amashuta nikibasa kworeka omuhendo gutari kushushana gw'amashuta agahebwa abokushanga ngo ekyoma ky'amashuta nikiba kiinemu oburemezi orukora kyoma nabasa kukoresa omu kishogo kwiba nyaburawe zorerisho batakwiba waba nogura ebintu okashanga ebintu bitari aha mutindo nari obunaku bwabyo bwahwireho aho naho manyisa aba UNBS obamanyise abari kubikora ninga abari kubiguza orukukoresa esimu ezitari z'okushashurira nka noti 8 noti 13 31 33 nara WhatsApp noti 7 3 2 5 obwaba buri obuhabuzi aha mitindo y'ebintu natsigarandi Mr Quality okurwa mu UNBS. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera noti mushanje mwenda 18 58 38 ninga noti mushanje noti mukaga 36 nyebiti kubyenda Penkoni yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa ohurira obunuzi na n'obusinge noenda kuchamuka mpenkoni rigenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni nekwamani ohindika omushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'obugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omu maduka gakuri hihi no mu mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Ekitongole ekikushoroza omushoro kya URA kyakuhereza omugisha gukushembayo okusasura omutiche n'amagoba washashura omushoro gukubanjibwa oine kushashura ezibabeire nibakubanja kuruga enyuma okuhisa ebiro 30 by'okwa mukaaga 2024 rero osasirwe kandi nabwe
URA neja kusinkire bikwata kushashura kwawe k'omushoro aha simu yawe kandi niwe oyerebere ebikubanjibwa ijuka ogu n'omugisha gukushembayo rahuka omugisha gutakurabaho nyaburawe okusasirwa oku nikukoma ebiro 30 by'okwa mukaaga 2026 omugisha gutakurabaho nyaburawe shashura omushoro ohone ebibonerezo byona otafeerwa omugisha ogu. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Fire, baby. Kilke Promotions yakuretera umbozo witwaha Sun Brown uwakaraka ekwe 2015 y'ukwezi kwa gatano 2026 Sun Brown live in concert aha Cape Hotel Kamwenge ejini budget operation okwishuza rugogo ya Kamwenge obwe twena turi kushemererwa no mwana with Sun Brown ashendekerezibwa March Henry Edio Davids Musho mutabane wa Bwoji Titan Yuchi Lina Siro Wizende Chosen Domina Muwizi Trina Mora Arakademasa Fote Salva Kangwase Agan Ray hamwe n'abeshongozi nyamwingi obwo tireho live band rukoba kurukoba ubwo ba MCs ba DJs amatara stage burabe biza kuba biri presence jore babana bakamonje bari kweshongora live aha live band okutahamu ordinary kasanzo VIP mitware 2 dere meza mitwaro 20 abatire mwesente tayari media. zona kunkana no wale bantu jiraki ndumuhereza now na Law Development Center in a legal aid clinic ne very kigambo clinic no basa kuchenga kuba habo umuntu weka kuchenga room konka ne very nka office nkoko kureba law firm yaba lawyers bona bo kumanya irukwata ahamshango kujihoreza etashashwize muntu then nabanda bo kubasa kuchira waheza kugira obutamarwa habyemerimo yawe tunitweta ngo industrial court in structure ninga shini tagi ya high court rero kwata aha bintu bikwatikine n'abakozi abahebwa contracts zikahendwa ninga bakatwazibwa kubi aha bikwatikine n'emirimo yawo so twine those different departments zo mudari kwasa kuhizamu akabasa kutungo byambi yaheza tuyonteje tubuntu shuganisa nashintureba habagabe rw'abantu namazima kugira ngo kire kishime kwa celebrating mu Uganda no kugerera of course yes esheshoro shime kwa celebrating mu Uganda bako banko kutwana tugamba twaturihange kwenda ngo twetungure ahabwatikine n'entasya zitu twine gumantu garaka tushitame nyuma tureba turigire nkahi turiyontuzahi turigire nkahi twayikankahi turiyontuzankhahi so kokubota naniwe nko umuntu waburijo nango yiro yugira ngo izane rya public ryerizoba kokuba no yerekera nwako yomombeki wano yombeka no hezogira yiwaye kujyo togo musinge nagutera konka narabyaho waya nuguza kutambara nkukunku gwenda so twine ku celebrating ekireki ahabo kugira ngo nikituyamba kutera torch tukareba iturigire ahitwaika na itukuza tubasa kungira mu birungoki kwangusya urugendo rwitu so ekireki nekiro kikuru ahabwo mukozi wa government nekiro kikuru ahabwo umuntu wena arukora narukozesibwa kandi ni kiriyo mazima no mburinganza mushemeye ku celebrate wakuba no shaba kugira ngo bikorweho mu mberajoro byo kureba ngo tebukagire mu ngora chongo muri byo maybe no kongera structures aha ground level structures ezinkimanyisa no kugira ngo twongere maybe nka akachiko ka LC1 ngana n'ingamba tukabire twineho umukozi umuntu arukwata hanshonga z'abakozi no matwine member wa parliament arukwata hamirimo y'abakozi nangwa tomwe wakazi twine structures izo organize zazikagati na gati zikomayo so nyonka bene ngira ngo umuntu wa government yerukerire n'umuntu wa hansi atakubasa kurga katugire nko mucyaro witu Kanyabwanga ningasho cyabujimbi akabasa kuza aha district ya Bushenyi kutunga services za labor officer akashira kwa no mujekero wase yashimye kugira mujekero so that ayanguhirwe hagire cyatacinga ningo kuyanyigirizwa kubasa kutunga obudinganza icyakabiro of course no ku encouraging itabanyamatekana abaramuzi bagenzi bitu omutwatikire no kugira ngo watunga umushango gukwata aha byabakozi oguhe priority because nobody no yamba omuntu oyine all breadwinner wabantu binja botakareba
ushanga ngo babinjire nko mu kadire nka God live ayina abana bakuzarwa nababe na supportinga ayinabe ayine kurisa kanywesa abantu no wakwata hamuzi gw'abantu bingi abatarumisho gawe so tukore cases za labor tuzihereze priority tuzikoreze rakwiye kuba kugira ngo abantu bakatunga amazima n'uburinganiza ngo yirehe cyo nabwena na okongera kushomesa abantu bakacenga obugabe bwabo nikibayamba mnonga kumanya level cyo kuhikaho kuba bakatagira obugabe bwabo kandi ni kintu cyo kimbasa kushaba baba tinyumire nkamanya ngo nimba nanyigirizwa umbikwatsikina n'obugabe bwanjye so tukugezeho gukora programs nkezi nambwe nimba sima mnonga bwa program eji abatureba na n'abasivile nitwa abacera nitwa kasheshaka ntubasima mwe bare kuba nitwe ubwo turi kwendera kwakubayine ecyakwebe cyo kwenda kugambira abakuzi abari muri buyukwe nangwa celebration zaza kuriya umuntu wagambo akanyabwanga nangwa no wito mu cyaro rw'umuti nabasa kuba batakumanya ngo ikiri kino cyo mukwataho kugira ngo akijaguze ubundi wabana watwegitaho hati nabasa kuba yegero cyangwa cyashimye kuba nayijuka nareba nyo umukozi ni ngorora nanka konko bugabe bwanje buhikirire uri kusibura iyo bari mnonga umukozi abaruwikwe n'abakozi bagenzi banje batazi basa kuzaha mukoro nko kuturiga hantu tuganira na job ni mbasima first and foremost nimba kusizo baryanyu but most importantly nimba shabangu mu respecting emirimo y'umukwebwa waba wahebwa mu government wahebwa mu NGO umurimo gwe gutemwa kitinzi abo kuba umurimo gwe cyubagushabire akahari heshonga koro gukozero kiyama kasento kahura ngo heshonga atecheruho gurijeho jindo yekoze sasa waza kwekozesa nabwo hereze kitinzi abantu aboriyo nokozesa then ngaruka mpindu kandeba abantu abari bakozesa kandi nawe baryo bahumira umugeri izobere wahereza abakozi emirimo hereza obugabe bwabo ikitinzi fine batakija leta hamurumo ukasmiling konka kandi utaka batwariza kubi ukatanika kubakozesesha hazirengera ukabura kuzishashura ukatanika abo makaganyu ukatanika kukozesa emirimo gumiretine gloves ikingumanyise ahabwa njyana mu kicenga so itabo kozesebwa tuhereze kitinse emirimo yitu abariyo bakora nitwe to respecting abakama bitu nemirimo yitu then abagitwire nimwe mu respecting ubwabe bw'abagenzi because society ne kurakurana okuba nokozesa yabaho akabaje na niwe cyo biro planning ngo akore kikabaje nyencha karemwa bwavugana ninga abana be babaho nibyo bashangana nabaho hotari ushanga ihanga ryitwa rya gendo misho so ningambira umuntu ari ya program yaza wikwe ngamba no muntu ari yo witu nyakabiriza henguzara wo mu rushenyi ngo izobere turuhereze kitinsa kandi to respecting ekinte cyukwata umurimo aha side yacu kozesubwa na aha side yacu kozesa babare wabanoreba tayari westi eshaha zijana tuje zitwata tukaguma tukaganira na kanso wenga habugera ngo program zo zigendo misho kandi nyenda kwirisi yangu irizoba ensiyona nejaguza ekireki konka habwa Uganda bari yo mu district yabo yuko bakushizaguza zikiro cy'abakozi na shirebade nkibahuburi kiro cyo kubanza ukwezi kwa 5 buri mwaka twaganira hanshonga nyingi izitaganira ntuzagaruka ntukozesa kanso ubwo kutushobora aha mateka gabakozi nasha amateka gabakozesa na amateka ganje niyo kureba ngo imirimo ide twakora twagiganyuramo kandi nabakama bitu twabasima nashi twabakora ikibari kwenda kinayegamo no kugira ngo yajyango emirimo ije tukora cyukanto gihereza ekitinza nangwa nabakama bitu nimo bari yokwe abakubasa kwa batakwereza bugabe bakozi babo ijuka ngo harugo umuntu mu kureba onke nyuma ye nabayene orkara nebera inkabatezi bakaruru kanso abakushomesa abateka hati nkiwe tukweta norki nanye nimba ndi umukozi ani manyisa taito ya abashomesa bakushomesa amateka g'abakozi amateka hari ya bona we are called professional advisors mbatweta
professional advisors aho kugira ngo turi abandi abakugu kandi iyo ndugezaho kugura abandi twaba tuyine kanso God live naye bareka no mukugu ori kugura abandi omateka no ari kutuhabuzi ahashaha nkeji kandi tumusima kugira ngo akire kutukumderera gasuma ijana irkanga atfisirizaho akwenda kushomesa ihanga nabandi byo bukato nabo nakora nabo izoberi kwendeza ebirungi byonka kana na celebrations nungi eza Labor Day. abantu bakabwohe kagango bugonji kibingo na ngwana district zone ezerireshema abaragine tebetana umupira kandanda hagati ya Tayari West Television hamwe na Mahame Financial Services ahashayikisha maza ecyakabwohe aharubye kwezi bibiri okwezi kwa katano 2026 shamwenda ziyangwe ijo yerebera abakozi ba Tayari West Television bari kuriturana n'abakozi ba Mahame Financial Services hano ryatungo kwegesebwa ahabye sente omanyukuru kubasa kutunga emigabo hamwe na zaroni ningo kubika sente zawe n'aba Mahame Financial Services kandi tebwa ngo hari yabaho no kugabeshagamo bwanyuma y'ifurembe yamuheru twenda turiyayorekerera Umusendevin Gardens kabwohe ahabwe biri kushemezanya mwinji nkabeshongozi ba DJ n'aba MCs bamani obwe bari kucamura nebyeshingiro ryo mutano kandi byona nebyabusha leta beka yawe banywana bawe handa tushemererwe na Tayari West hamwe na Mahame Financial Services gumana kura Tayari West Television kandi ndobeho obwe turi kucamura ire kurongise borirota azarwa bashesha inkureba amana nashago ine mingi mushija riyo umushija tayine shongo umukazi n'abana baba adeko tanteza kabari ndasinga akari kandi worireje cyane cyamana no kandi simo higuru habo kubago tumana gaitu kandi shika program no mutegana tuba turuha from Monday to Friday akugenda kimwe hano majyuna nagashamna na ziyangwe ni Brit Int na MC Cosmo otherwise no kubahereza vibe mpaka nishobora no kurengera nabo bari hamwe mu yabo bari handi imbere tsara tumwe na tumwe ya driver ya buri conductor ninga yowena uri ha boda boda yabo konka uri akuchapa kaza na bidi